The results of today's elections are as follows. In all, 153 members cast their votes, out of which 18 were postal ballot and the rest were 135. For the post of president, 2 members contested, namely Abid Bagre and Naik Gaonkar Kishore. Whereas for the post of 10 members, Aleka Sudesh, Costa Glenn, Desai Sandeep, D'Souza Janar, Gavre Sabu, Govekar Tukaram, Kamat Prakash, Katkar Vasant, Nagvekar Mayabhushan, Patil Yashwant, Raikar Ramnath, Rodriguez Kelsin, Sakarkar Dinesh, Shankar Ganesh, Vedika Sanjeev were the contestants. So 15 contested for the post of executive committee and 2 for the post of president. Now, Naik Gaonkar Kishore has secured the first place by securing 89 votes. Abid Bagre gets 62 votes. So Naik Gaonkar Kishore is elected as the president. माझेर विश्वास दाखवून म्हाका अध्यक्षपदी निवड केल्या आणि माझ्या सहकार्यांक एक्झिक्युटिव्ह कमिटीक निवड केलेली आसा. त्यामुळे हांव सगळ्या सदस्यांचे सगळ्या कॉम्रेडांचे मनापासून धन्यवाद मानता. म्हाका खबर आसा की गुजाचे अध्यक्ष जावप ही कितली आव्हानात्मक आणि कठीण अशी गोष्ट आसा. कारण गुजा समोरच्या पत्रकारां समोर आयज अनेक आव्हानां आसात, पत्रकारांचे अनेक प्रश्न आसात आणि ह्या प्रश्नांक व्यवस्थित उत्तरां, व्यवस्थित तोडगो निघचो अशी बहुतांश सदस्यांची मागणी आसा. त्यामुळे त्यांनी जो विश्वास, त्या सगळ्यांनी जो विश्वास माझेर दाखयला आणि माझ्या सहकाऱ्यांचेर दाखयल्या, त्या विश्वासाक आम्ही सगळेजण पात्र ठरपाचो प्रयत्न करतले. ह्या सगळ्या विशयांक, ह्या सगळ्या आव्हानांक सामोर वयतली. हांव सगळ्यांचे धन्यवाद मानता, माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांचे धन्यवाद मानता, माझ्या सगळ्या सदस्यांचे धन्यवाद मानता आणि हांव अपेक्षा दवरता की माझे सहकारी सगळे त्यांच्या बरोबर हांव हे सगळे विषय, हे सगळे आव्हान आम्ही पुढे व्हरतले आणि पत्रकारांचे प्रश्न सोडवपाक, पत्रकारांक न्याय मेळोवन दिवपाक आम्ही प्रयत्न करतले. गोय श्रमिक पत्रकार संघटना म्हणजे गुज हाच्या कार्यकारिणी खातीर दर 2 वर्सांनी इलेक्शन जाता. त्यानुसार इलेक्शन जाले आणि रिजल्ट आयलो. तर किशोर नाईक गांवकर हांचे कडेन ह्या गुजाची सुत्रां आतां गेल्या. किशोर नाईक गांवकर हे अध्यक्ष म्हणून निवडून आयल्या. हांव तांच्या कार्यकाळाक पुढच्या आणि तांच्या टीमच्या कार्यकाळाक शुभेच्छा दिता. किशोर नाईक गांवकर हे अनुभवी आसा आणि ह्या पयलीं तांच्यांनी अध्यक्ष म्हणून कार्यभार स्विकारलेलो आसा. ह्या पयलीं काम केलां तांच्यांनी.